I pozdrav ljudi, danas opet igramo Minecraft i u ovoj epizodi pravit ćemo kuću. Prije nego što počnemo, samo da vam pokažem šta se promijenilo od prošle epizode. Znači ove farme su ovdje ostale iste, a ovdje je napravljena kovačnica. Znači unutra sam stavio ove peći. Sad ovo ne znam tačno kako se zove, ovo je kao nakovan neki. Stavio sam njih 4 tu, krevet, ove kao čestove. Gore još ništa nisam stavio, ne znam šta će tu biti. Zato ću popuniti nečim u narednim epizodama. Dolje sam stavio ove kao neki pločnik sam stavio dolje. Ovdje su ove peći znači i ovi kovčezi. Eto kao neka mala kovačnica, ništa specijalno. Onda ovamo je dodata farma krava, našao sam krave. A gore sam stavio onaj kao krov na farmu zečeva. Onda ovamo što se tiče ovih drugih farmi dodao sam ovo za ovu trsku. Dodao sam ovo cvijeće. Gore se nije mijenjalo ništa. Stavio sam samo ove baklje sa strane i ništa više nisam dodavao. Damo je sve isto. I izravnao sam ovdje prostor i tu ćemo praviti kuću. Znači potrudit ću se da ta kuća nekako liči na moju kuću. Otprilike, mislim, ne mogu napraviti da bude skroz ista, ali potrudit ću se. Znači ovako, započet ćemo ovdje. Zapravo prvo ćemo uzeti jednu lopatu da napravimo prilaz. Treba nam metala. Metala imamo dosta. Eto. Znači to će ići nekako ovdje. Sad mi ćemo onda staviti, počet ćemo kuću da pravimo ovdje. Znači prilike to izgleda ovako, jedan blok, drugi i onda je tu kao prozor. Ukupno je ovdje 7 blokova, znači tu će biti prozor, pa je ovdje jedan kao veći. I onda bi to išlo nekako ovako. Sad su tu vrata i još, znači još 3 bloka, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobro, ne može to stvarno da bude kao, ne može to da izgleda kao u stvarnosti, jer to je tako otprilike. Sad idemo vamo. Vamo je dosta duže. Mislim da tamo je ovoliko. Sad vamo idu 3 bloka. Ja sam sad stavio ovo pogrešno. Tri bloka. Ovo je 3 i ovo je vamo 4. Sad je ovdje kao prozor. Onda još 2 i jedan ovamo i još 3 ovamo. Ovo je ovdje ravno. Da, to je to otprilike. Mislim, ova moja kuća, barem ovo kad se gledaju ovi zidovi izgleda ovako, ali vidim da to unutra neću moći da napravim tako kao što sam zamislio, ali eto, nema veze.
Znači ovdje ide na zid. Inače, odlučio sam da napravim dosta malu kuću jer kad pravim velike, treba puno materijala, to nikad ne napraviti, a i bespotrebno je praviti toliko velike kuće. Sad ćemo ovo ovdje da popunimo. Ovdje je prozorčić. To. Ovdje su vrata. Više smo, znači ovdje su vrata. I vrata su i ovdje. Tako nekako. Da se treba ovdje popuniti, ovdje isto sve popunjeno. Ovo ne treba sad. To popunjavamo, popunjavamo. Treba nam zemlja, imamo zemlju, da se popnemo gore. 1, 2, 3. I ti su zidovi sad napravljeni, samo mislim da bi možda trebao još jednu visinu, da još jednu visinu moramo staviti. Stavit ćemo još jednu visinu. Evo popet ćemo se ovdje u zemlju. Taj prozor je tu zatvoren. I onda ćemo da napravimo pod. Samo ovo treba popuniti. I zato stvarno volim da pravim velike kuće, jer kad pravite velike, mislite sad treba da smo napravili, ne znam, duplo veću i sad treba ovo popunjavati sve. A ne treba vam toliko prostora. Jednostavno, ta građevina nam ne bi trebala, a samo biste izgubili vrijeme na njoj. Sad ovo treba pokriti. Mislim da je to dobro. Ovdje idu vrata, samo treba ovaj zid. Eto ovaj zid ovdje treba napraviti, vidite. Tako i sad. Ovdje dođe kuhinja. Da, ovdje bi došlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 prostorija, ali ne mogu da stanu. Sad će možda 3, nekako ću izdijeliti 3. Biće to dobro. Sada znači treba prvo treba dasaka i onog specijalnog kamena, to je ploča. To je vamo. Sve. Dodavam. Ovo nam treba. Morat ćemo napraviti još. Treba nam drveto. Samo uzmemo da napravimo ovo. A ne, pogriješio sam. Ovako to treba izgleda. Hajde više napravi se. Još. Eto. Sad idemo ovamo da to postavimo. Zato već pada mrak. Idemo mi prvo da odspavamo, ipak ne volim da radi po mraku ništa.
Lakše mi je da dođem ovdje da spavam nego da se borim tamo protiv zombija i skeletona. A sad ne mogu da nađem lavove. To ćemo da nađemo i šta još treba? Ništa. Da treba jedan vrata i staklo treba. Staklo. I vrata, imam vrata negdje ovdje. Evo ih. Postavimo ovo prvo. Dobro je. I sad idemo na prozore. Znači staklo. Imao sam malo promašio, nema veze. Tu. Onda ovdje. Ovamo. A u stvari ovdje treba dođu vrata, nema veze, to ćemo poslije vidjeti. Ovaj mali prozorčić i sad treba vrata da stavimo, vrata idemo ovdje. Neka bude ovako otvorena. Stavit ćemo ovo iznad. Super, i sad treba ovdje staviti pod. Ovdje u ovom dijelu je parket. Evo sam ovako stavio dolje prazno jer bile su sve ove kao neravnine i onda sam ispunio ovako izravnao. Nije sam ispunjava to da ima potrebe. Da pokupimo samo ovu zemlju i da uzmemo daske. Idemo da stavljamo taj kao neki parket. Eto opet pogriješik ovdje. Eto, onda pošto bi ovdje trebalo da dođu još dvije prostorije, a ovdje da bude treća, to jest hodnik. Parket bi nekako išao avuda, tako ćemo ga staviti do ovdje. Znači ovdje ide parket. I u ostatku su kao pločice. Samo se treba ovo sve maći. Evo polako. Punjavamo, polako sve. I možda ćemo praviti nešto u ovoj epizodi, ne znam. Gdje sam razmišljao o namještaju. Treba mi još ovih pačica. To jest, ovo su kao stone bricks. Cigla, ali to meni liče na pločice. To je dobro. I sad ovdje idu kao stepenice.
moramo napraviti, evo stavit ćemo ovdje crafting table. Tu i napravit ćemo stepenice. Samo da postavimo u zemlju. Eto. Napravili smo i stepenice. Sad, nekako što se ovdje desilo sa njim zadnjima nalaze. Sad treba popuniti ovaj sprat. Gornji. Idemo za još drveca. Još imamo vješine od istraživanja rudnika. Istraživao sam rudnik prije 2 dana. Nisam stavio te šine. Evo baš ću sad. Samo da ovdje su. Trebamo drveca, drvo. Sad ne znam tačno gdje je. Evo tu. Idemo vamo. I znači ovako. Ovdje idu pločice. A ovdje ide kao jedan produžetak, to moram dodati poslije. Samo da ove pločice sad ovdje postavim. To jest cigla, ali eto. Liče mi na pločice, pa ćemo ih zvati pločice. Ovdje dođe jedna soba. Pa ovaj gornji sprat sam dosta dobro uradio, jer prilike izgleda ovako. Znači ovdje je kao hodnik. Ovo dođe kao neko kupatilo, ovdje je hodnik. I sad, malo sam ga povećao previše, ne veze. Ovdje je ta jedna soba. To ćemo mi kasnije odvojiti zidovima. I ovdje je druga i tu je treća. Samo što ne znam da će mi ovdje biti dosta glasaka. Bojim se da neće. Neće biti dovoljno, ali ne veze. Možda čak i hoće. Pa hoće izgleda. A ipak ima dovoljno. E sad ovdje dođe jedan kao produžetak. Tako da ćemo ovdje maknemo. Taj produžetak se nastavlja ovako. Ne pogriješio sam imao. Ovdje ćemo ovaj obični kameni cobblestone. Kako se već zove. A ovdje ćemo ove cigle, to je pločice. Dobro, to je zid, to ne moram montirati. Samo povedemo nešto. Sad moramo da stavimo
lampe, ovdje je jedna sjelica, to je lampa, ovdje je lustra, dobro, ovdje je druga. Nastavit ćemo ih ovako. Da, ovdje treba ovo puniti. Opet pada mrak, sad idemo da uzmemo materijal da ovdje napravimo nekoliko kreveta. Znači, vune tu, uzet ćemo za, eto, 4 kreveta, dosta će biti. Četiri kreveta, šta mi još fali? Pa ništa, to je to, treba mi vrata još. Da, treba mi još zapravo. Ovaj kamen ovdje. Nemoguće da nema više drveta. Ajde, nema veze. Možemo nabrati malo ako bude falilo. Ovo je smetalo. Sad ovako ovdje dođu zidovi. Znači, tu, ovdje su vrata, ovdje su druga vrata, ovo baš ne izgleda ovako na veze. Sad su ovdje kao dva prozora. Ovaj zid je ovdje potpun. Ovdje su vrata do jedne sobe za terasu tamo. Sad je to zar je moguće da mi fali sad i kamena? Izgledalo mi kada ću imati dosta materijala za kuću. Imam samo još jedan stek, ništa tako bude falilo. Nabavit ćemo još. Popunimo tu sve. I ovamo je popunimo sve. Sad. Ovo ide ovako. Da. 4 bloka. A nemamo više kamena, nema veze. Sad ćemo da napravimo na jedan krevet. Pa možemo ovu kuću završiti u narednoj epizodi. Znači krevet nam treba. Evo nemamo i drveta. Evo ova ćemo drvo nabaviti. Ovdje moram da stavim nešto, ne može ovako da bude. Drvo ćemo nabaviti.
Evo možemo i ovo uzeti sad za krevet. Nikad nemam dovoljno materijala, uvijek mi fali, uvijek mislim da će mi trebati mnogo manje. Ali eto. Ima drveca. Ovog smo kupili do sad. Ovoga 5, ovoga 25. Još malo. Još ovo i... još ova dva ovdje. I to će biti dosta... Evo, lago jedan put. Mrzim kad mi se ovo desi ako je na putu toku snimanja. Nadam se će prestati brzo. Ja ne znam stvarno zašto. Sačekat ćemo sekundu. Ovo mi se desilo u prvoj epizodi. Je prošlo ovako nekoliko minuta. A ovo me stvarno nervira. Ajde sad čekat ćemo malo. Ova mi kuća sad mi izgleda previše specijalno i kad završim bit će mnogo bolja. I samo što mi se dešava s FPS-om, bio sam ga ograničio na 30. Vjerojatno 2 FPS-a, znači nešto je. Evo, popravio sam, bio sam prekinuo snimanje na sekund. Nešto je bilo zakočilo, čim je bilo samo na 1 FPS. Zakočilo je bilo skroz. Znači sad pravimo krevet. Prvo napravimo daske, sad idemo ovako. To 4 kreveta imamo, znači bit će to dosta. Ovako ovdje su, ovdje je jedan ovako. Drugi ovako. Ovdje imamo jedan veliki krevet, ali to stavit ćemo ovako ovaj. I ovdje su u ovoj sobi isto 2 kreveta. Sad ćemo staviti ovako i jedan. Znači, evo ovako stoji. Dobro. Onda što treba napraviti, da ovdje treba budu vrata. I ovdje. Tu ću u sljedećoj epizodi tamo praviti terasu. Ne znam još. Opet sam stavio ovdje.
Fale nam vrata. Eto ih. Ne znam, napravili smo i ta vrata. Opet imam problem s FPS-om. A u sljedećoj ćemo ukršavati i završiti kuću. Znači napravit ćemo taj prvi sprat, pošto smo prije zemlje skoro završili, samo to ostaje namještaj. Završit ćemo taj gore sprat i krov i slijedit ćemo dvorište. To će vrlo dobro izgledati kad se završi i eto, to bi bilo to. Pozdrav do sljedećeg videa.